типа има голема символика на мечот против Кадетен Шафхаузен од оној минатата година. И тогаш доаѓате после болести, проблеми, повреди и густ распоред, а и сега. Како се подготвувате? Pa evo, sigurno mi znamo ko je Kadeten Schaffhausen, igrali smo s njima i prošle godine, evo opet smo upali i ove godine s njima u grupu. Jedna jako ozbiljna ekipa koja ima dosta dobrih pojedinaca, evo i mi smo pokazali u tih par utakmica što smo igrali s njima da imamo i mi šta za reći, da nismo ni mi ekipa koja će se tek tako proći. Spremamo se dobro, gledamo videa i mislim da imamo ove sezone stvarno jednu dobru priliku da napravimo jedan veliki iskorak od prošla ta sezona. Tako da evo, očekuje nas sigurno jedan zanimljiv nadprevar i ako vidimo što vidi. Кои се добрите страни на швајцарскиот вице-шампион ќе бидат и посилни за неколку рекометари од првиот дуел минатата година? Pa sigurno evo da su im se vratila ta 3-4 igrača koji su njima bila jako bitna. Taj Španjolac Canellas, on je jako iskusan i vidjeli ste sad i na prvenstvu, stvarno ima bitnu ulogu tamo kod njih. Mislim da je on jedan od najbitnijih igrača, a tu su ima još i golman Filipović isto koji je jako dobar. Ima dosta dobrih igrača i igraju pametno, igraju dugo. Ne mogu sad reći da su dosadni, ali pod navodnike, ali dugo koncentrirano igraju i jednostavno treba to izdržati i to je to.